السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا عشر كونتنات برشة لغة سواحلية. عشر كمان أنت وحنكون قادم دونا مزون جمزو أو وذا شيء كيسي. مركز العادة وذا شيء كيسي هو دحية لوقف قفنا مر والبوهان وديك سنجرني A إيو B. حباري ياكو ندوغو ولال سيدتهاي. نزوري سانا آد أيان وفيعنا هاي سانا وآد نزوري فيعنان نزوري سانا آد أيان وفيعنا هاي نويوي أذيقنا نزوري بيا سيدو كالي وان فيعنا هاي مركا بيا و سيدو كالي نزوري وفيعن مركا نزوري بيا سيدو كالي وان فيعنا هاي جنالاكو نيناني مقعا Jinalako ni nani magaca? Jinalangu ni Hassan. Magacaygu waa Hassan. Jinalangu magacayga ni Hassan waa Hassan. Nawewe adiguna. Jinalangu ni Abdi. Jinalangu magacayga ni Abdi waa Abdi. Jinalangu ni Abdi magacaygu waa Abdi. Jina lako ni Ali. Jina lako ni Ali. Magacaaga ma Ali ba? Jina lako ni Ali. Magacaaga ma Ali ba? Hapana. Hapana waa maya. Wariga waxaan usoo baranay ndiyo ha. Laakiin hapana waa maya. Jina langu magacayga si Ali. Ali ma ahan. Marka si waa diidmo. My name is not Ali. Not waa si. Jina langu magacayga si Ali. Ali ma aha. Jina langu ni Abdi. Magacaygu waa Abdi. Waayo horey ayuu inoogu sheegay halkan. Hapana maya. Jina langu magacayga si Ali. Ali ma ahan. Jina langu magacayga ni Abdi waa Abdi. Nimefurahi kukutana na wewe. Nimefurahi waan ku faraxsanahay kukutana na wewe la kulankaaga. Nimefurahi waan ku faraxsanahay kukutana na wewe la kulankaaga. Nimefurahi kukutana na wewe pia. Nimefurahi kukutana na wewe pia. Nimefurahi waan ku faraxsanahay kukutana na wewe inaan adiga kula kulmo pia sidoo kale. Hal mar aan dib ugu laabano si aan u fahanno. Habari yako ndugu walaal sidee tahay? Nzuri sana aad ayaan u fiicanahay na wewe adiguna. Nzuri pia anigana sidoo kale. Jina lako ni nani magaca? Jina langu ni Hassan. Magacaygu waa Hassan. Na wewe adiguna. Jina langu ni Abdi. Magacaygu waa Abdi. Jina lako ni Ali. Magacaaga ma Ali ba? Hapana maya. Jina langu magacayga si Ali. Ali ma ahan. Jina langu magacayga ni Abdi waa Abdi. Nimefurahi waan ku faraxsanahay kukutana na wewe la kulankaaga. Se inaan kula kulmo. Nimefurahi waan ku faraxsanahay kukutana na wewe pia sidoo kale inaan kula kulmo. Waxaan rajaynayaa inaad fahantay casharkeena maanta. Halkan ayuu inooga dhan yahay. casharka waxaa idin socodsinayay anigoo ah Cabdikariim Xasan. waxaan ku kulmi doonaa casharka xiga. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.